Ono that ya on cash but we are what the handkerchief epi powers. I thought I could make us a sorokoto. O head ma okoto no the hanky epi penny ye. Hey, tell na akoso. Me patch my. Many die. Nyamini pa we reverend o. Reverend ye no kaso Reverend Albert Kumi and ye no kaso. Me dinu no ntide. O su se fie o se won ni kunu. Hey, me na ma hye no abedi. Me ma hye no unim ka ma bo no. Edi ko bi mfa nko. Waru se jimie bi ekoso ojaba ne jimi na nipa esoso. Na sabi ukwe be ka che me se oye nipa. Onye nipa ya aboa. Me na me ka kire wo. Eno bi na ne yenya sofo a at the age of 12 years defilement. Me expect say dampare sofo ba kwache no wo fa kola no at the age of 12 years against her will. Rape or your defilement first no say rape. Wo wie no e murder because woman ya abortion for abortion be about be murder. Hello, keep watching Xposed GH, the best channel on all of YouTube. Yes. Baby, I'll be admin check and say now. I Xposed GH FM Ben Bruce. On subscribe, subscribe me to Mpana on Saka. As software say omu gu nyame ani masia and now me bay me bomb pie change Yankopon say Yankopon show them you are God because any asofo ni gu nyame ani masia in the name of religion no mobo na say a program me kwahwe na baba wa bi was say he was adopted at the age of 9 years. So for adopted no. So for kumi allegedly mini hobi. Na sabe also for oye no. Was so for no or certified at the age of 12. Oni na yi abortion 4 back 4. So for this one you ye go tie girl dem ra. Ono that ya on cash but we are what the handkerchief epi powers. I thought I could make us a sorokoto. O head ma okoto no the hanky ni epi penny ye. Hey, say na akoso. Me patch my. Emma, answer na me be free fio. I beka 2 days am me free fio no. That very day or fridge my buy your friend me say me meyi ni niema in free care ni mu. Me fa bibi san so sa wo care ni. Hanky asa ye de apepa bibi sa. Spence na asa ba ne be ma hunsu. Me fa wo care ni. Emma even nanwumre me wanu bisa we me niema no amfa me handkerchief bia. Na me say papa debi. Me fa bibi sa wo care ni. Hey, ebusuafo. Ensem koso wo wiase o. Asofo ebinom. Mame. Ababa wakasa wo blemu a sabi elma yesusu a ye wo mame ne papa o mutu yefo kra no ne da asa ebi ti nkensin. Na wa mame awu 7 years. Sofo e do koda no. Kwan o de fa so ni busuani bia woni busuani bi mpo se wo maame nua bi ti ha na me kɔ no ho adamfo ni ho uwi eje SS na bia nke betimi ato asokora no akonya adamfo bi ehu abrabom ayi no ya nto awo so na wo hye fie ho enti wantena ne nkyɛn ankwa asɔre a wuti fie ho maame papa yi so yire enti fie okɔkɔ asosofo maame krami nkobi na wo hye fie saa na wo de wadane kyesa wo yɛ yire kora kyɛn ne yire because na ati fie no wo we wo de henki apepa wase. And now see the how mensesema. How many years ni? 1 year 6 months. 1 year 6 months. Ko 2 year mensesema. The tosu bi mbe bia ba unche papa ne mpene. So person ware wa mpene. Say cry dey say first no mpene no wonye bi. Oba obeje o first so no obesere. Okwa wo mebi. First no mpene. First no. Ene dia obesere kire nipa no. Ba be ma ne ba wa on ka hwe so nkire no ba be ma na amabi. Debi. Otimi busa oda be na oni ebusuafo be ba me dem age atum. Say me ba no wanyini mintimi season aware okwa wo mebi enti mema na omo ene epese omo ware na omo bafie a omo mebi no wanya kudu abusa ba ko na mienu bi say menya wo hwe wo ba ye nso boni bi ani ma denti na wo mafie ba ko bi anya akukudu bi wanya akukudu bisa ba ko na ba ko nso atumi aka de wo hunu anti o ma unchen bi obi wo ha friend crowd na de ubenya ebia chance abepia obehia no ohu wa pepi o be fa no ari ka aka moto bia so ani wana ama se na nsen pa me kan se sisia na nka covid ye adwuma me ne emema o mabam ntem ye pa na nka distance no e fe say
social distancing. Social distancing. Yana diye. Isa uni me ma social distancing. Wonya ba so be ware wa de be china ma social distancing. Be so be eh. Se me na mboko a mo na minchi. Abusuafo. Me raho. Fia me raho. Fat. Me raho. Ama me bro, me ti amenkasa ni. Hey, mami wo be yo. Abusua. Me si dru me bia so wo nkwa na oti aso yo ba tan na hu ba ni mu a. Ma me ya sususu mate. Na oti asimpo. Ene da sai no awu agya oba. De eto ba wo na chi bia oni papa bi. Ayam hihia de asaba odwe ho a wonti ase. Na asem we de bia me kase enkwafo na mo from ho nyame masa. Omo nim the word even Bible. They don't even understand the word Jesus. They don't know anything. They are not even Christians to become men of God. Because so be asemi kwaso nyanam si ana girl yi o twa to papa yi so because obi aye adopted 9 years not 12 years on the older there. It doesn't make sense. So for so why you I know friend so for kumi say now what do you mean why no yen noe why no yen kokko na adesa was me kwawe nkraman was so awe mene ne dai wawu nyame nipa wo ya reverend o reverend ye no kasa reverend Albert Kumi ene ye no kasa o me din no enti dey o su si sa fie o se wo ni kunu ai me na ma hye no abedri me wadru no me ma hye no unim ka ma bo no enti ko bi mfanko ya ma mo nye sa wo ba yen ka asem no o e sofo dia yen kan won chen yen ko ni fie ni ne nkasa na asem bi wono kure bi wo amaka kire na wo friend ready to a ti se uguma ni ma asem eboa ti se katin wo di makosi uguma ni ma asem eboa wo si mi fa anko university ene ame no kase ma to forms ato honom wa anko last year papa wo boa papa wo boa me to forms to ho last year me to kan university ento wi ni ba me fiti kai ye ne nti so kan ya chenti fe na ma 21 ko ana de ma be si radio so chese menye bi ma da bi so pa ni me ya ma hye pa so wadaro manya botrama ye so watumi agye ato wo wiase nyina radio kase se wonu wa hwe no nti woni ne da na aye den ka ma obi mefa enti wo mana wa hwe wo no nyame nipa wo mana wa hwe wo na wo seketu akra che we no woni wa no so be omo be da na wonya me ba ma wo no me ni da echi na sa kwa wo fa na saba na me fa ni saba na ma hwe na me na be drusi a wo ye me ba enti ne maami wu ye na afa no a wotete akwara from 7 years no na wonim sa wo fa na hwe no na woni na da anna nya woni ne da wo ngare ne ka yere ho ye wu so yere no enti na mama koma ne no enu enti na me to atade ba de hye no unum fo ane kuta no unum fie wodi ya me to fo ne ma no ne fefo no no mo nam fo ane kuta no ko na bi nkuta wo mo de ma ye de ama no no wonka enye die kakra die kakra na me ni pa wo mu ho wadaro ma o wususu ja wasem wususu mu na sofuru wusu wote kuma se ha me pa choda bi wo seri woni me so de ma be si radio su guma ni mase yo mate papa so we are so champion ho ahu wadaro ma ye de buoni ni dia ma o me bu me ho pa na betia ensa mo wo keka na ye wo sa mra bia ni krom ha what me antia tum say oni akra na da na oni akra da nyina no say rape ye che woni say rape mra ma kwan oni akra na da de ni age na wo ye man no me say enko ba bia enko fi ni na da me ba no me na ma Christ ma fari papa ka ma bo no mo tete film brana me sa no na papa radi hu mo bo no fa bo ni nche o hu ni mo bo ampa nyame ohu mo ba mpa nyame fa obo ne nchew na sofu sabi sofu ko wini side ye ne la na ka producer sa friend ma me twam ma bra bo Yesu di mu I was worry because e ka wo bo girl we ho no wan we ne kra na ankanyo no a was worry ene was starting we at the age of 12 worry matutu mu dompe no wo de na no bom ene wo nyinse wo yi was e normal and I'm say hey so for na wo kasa say host ni konse na agene zam wanu se jimie bi ekoso jaba ni jimi na nipa esoso na sabi ukwe be ka cha mi se oye nipa
onye nipa ya aboa me na make a kire wo eno bi na ne yenya software at the age of 12 years defilement me expect say dan pare software ba kwache no wo fa kola at the age of 12 years against her will rape or your defilement first no say rape wo wie no murder because woman ya abortion 4 abortion bia ba bia murder wo ko nipa 4 wo ko rape your ba no wo wie we defiling because at the age of 12 no onye ready so obefa bema psychological abuse no emotional abusement when you na chese sebe osofo no wonye nipa ya aboa me na make a kire wo me na make my friends of ya aboa maka because nipa in your right sense sebe uye odwanhwefo a wo hwe nipa na wo hu obi a ne ma me ne papa enye omobo na bo fa no se wo bate wo nchen a na from the age of 12 no na wo hwe no na ye baby sa wa you o say wa bo no ka na wonim maka kire mo se asofo ni nuro no mo de ye adwuma enye nyame tumi no mo de ye adwuma ja ne se one ne dawie a wo pepa na se e de ye bibi na eno so no yenkotie me ba ye beto aso ade we ye bekopa amen sisi ano o pese me fa won kom adwuma me yemu na me nkire o madwuma me ya na atesen wadwuma wo ye ne de he because asema wo busa me se me di kuku bo mpaye no e ya kwankire ya me ye wo pepa na se e de hankiri kwa kukuom na wo de mfi ho no e mpaye a wo de boy ya kwankire de ye de wakase me de hanki e pepa na se a oboa Babe, ena mene ne da ya me de hanki. Ma me wo so oboa busa wono a sofu pacho reverend wati ha busa wono a wadawo ma wo ba kasmiti ha busa no Babe na mene wo da ya me de hanki pepa wase papa enye da krope papa wasi da krope enti anim gwa se enti se me de hanki pepa wase de adwa koye aduro na ada so tia se meboa papa me de minim se nyame ena ma me sama ita machi nka wokume wasi da krope afede wasi wa mfakra afede wasi da krope woni me pa wasi sai wona wuwo ma ben emprenum kra ka kira wono a obusa question se da ben papa wa ye buru ben predu kra na wura woni me ena me so minimo me bai ne pema nim wasi e no de ba besi wonu wanyame ja mene nada kuku no me fa de bompaye enye kuku a mogagum enye kuku a bosomigum enye kuku a sebi wa kwankire ne de ye reverend trust mu hifa ne fa kuku de ya kwankire nwumre wo ye mpaboa boxer na wo sha boxer de ya kwankire be no wada wo ma me nti wase me pa o che bebri madwuma a me ye no me ye sunsun sorry sofo me nye Pentecost sofo ena Isaiah Ezekiel Elijah munyina wo akwankire ombo ye o pese me fa nko Bible mu a sana Elijah ko kurom a na kuromofo no munsu a no omo yare Elijah di ayowa ene nkyene Elijah ko di ayowa ne nkyene da konsu mi fa na ne atwere no enti akwankire de direction de ba na wa ye enu kura nye da bia ye ye ni full moon da ewia ana se osamo apie ye full moon no ene de bompa ye tere osoro odoma nkoma se wonti esufre eti se me ka se me ne akwara da me na da kukuo mpa ye mebo eji kukuo pa ye na wa pepa na se henkiri de agu kukuo nim no eno na ade kire mu ansa baba wa yi wodi ne ye onya nkoma de ogofo pepa na temfa kukuo mu da mene ne da wi am de henkini pepa na se no me de pepa me akwa me be ma ho de pepa spem se na egu mpa so me wi ye oboa ade chi wo si ne mabutante na henkini mu wan si henkino ai rituals hwe unim se oba besia wo ba wo so produce what we call sperm libio wo ba nso na ba no obinya no a spiritual person wetin dia ya ade enu ti na ukọ ba wo na mu so obi ne wo na da bia obawie no odi their friend is saying tiro kra na paper no wie no ko grab bathroom odi kokọ ya ade ye study and can tell me say the man is romantic wo boa odi ye na ade ti mana mudim ekukrafo na chi na sabe akokra na siahye na mu kisikisi yomo no na sabe ko bari na mu yo na oh I want to be romantic no akofa tiro no kwa dey offer white handkerchief wa fa yo no the paper no the wear adware ho a what the white handkerchief ne fa ho no the to altar na ni ma oni wa wie
asofo aba enuro sem ene kwasiasem na come because anka 12 years what do you stand to gain? What do you stand to gain from it? And these people claim say they know God, they have seen God. Na ejimi for yesu ye kwa sorry. Asoy dan time be say, asoy kan be say, asoy phone be say, na mu kobi. Yes, by their fruit you shall know them. Na nyameka kwasi ane say, me pa chaw. Asofo na ba ne de, uyi ma 10% benefit nyame o. 90 no, wo be demonic ritualists. Asabe wo mu di nkofo e de ya ade. Na when they me pa chaw, CID Ghana police go to the bottom of it. The guy needs to be arrested immediately. Reverend Kumi Esamocheno. What the folly akolano? What we be akolano? Or we are no Oma committee murder 4 against the girl's will. Me pamucho IGP. Me sada me say ma. Dan pa me say me kapɛ ɛyɛ awoyɛ. Ma akola ma Reverend Kumi na so nyɛ. Mo chinu so a mo fan go straight. Mo fan go condemn. Because at the end of year no and you would some and I want the boldness to come and say I do pempen so be a so for Jimmy na I sorry for a bomb with them Jimmy see and Jimmy Sam say what heard them Jimmy I suppose GHFM Bruce also subscribe me the 2 panels like a banwasi. Keep watching Xposed, the best channel on all of YouTube. Yes.